Sveiki, mes jūsų klausom. Ну, о Ir чем, о apie чем ką говорить? Как seansas, дела? kaip Что reikalai, kas происходит? vyksta. Да. Nuovargis po Усталость festivalio, после po... фестиваля, после всех этих. Ну, Ну ладно. спасибо, когда Ačiū, kad отремонтировали, kažkaip, как-то kaip начали paremontavot, как-то спортом pradėjau заниматься. aktyviau sportu Но, с другой užsiimti, стороны, когда nes tai buvo daug žmonių, целый daug džiaugsmo. Да. расписано было. Na, Габи, Gabija, ну расскажите, papasakokit для daug чего po seansą, сеанс? ką darysim. Что будем делать? Виктории, savo draugė. Gabija nori seansą savo draugiai Сеанс для своей Viktorijai. подруги Виктория, Ага. которая, Jinai ну, она dabar сейчас Amerikoje. Ja, idėjome. в Америке. И Tėtis Tėtis Remigijus ir ją папа manipuliuoja. Ремигиев, через нее, ну, она считает, что очень манипулирует, это per ją manipuliuoja. Kad ją manipuliuoja её, per и kitus. её O А jūs вы žinote знаете jo ее дату gimimo datą? рождения? 91 А, rugsėjo 16. 91 сентябрь 16. Čia mano, jos, Viktorija. Ну, этой девушки. Мгм. Ir dar jinai И vakcinuota, две 3 три vakcinas turi. вакцины. O jinai ją Она вообще pamažino apie знает šitą об этом? seansą. Оригинальные этой сеансы. Apie seansą Про сеанс nežino. она знает. Tai То есть она jinai согласна. sutinka su seansu. Хорошо. Супер, конечно. Nelabai. Ну, не, Ну, непонятно. nežinom. Согласна, tiksliai. но знает. Она вот на днях, ну как, через несколько Jinai už kelių знает просто. dienų jinai atskrenda iš Amerikos atskrenda ir aš bandžiau А, ir Gabija norėjo pradirbti tokią situaciją. В свое время, когда она позвонила через Buvau нее, кто-то vienu ее momentu, просто паралич. kaip jinai prisiskambinusi į Amerikoje, ją suparalyžavo. В смысле, Ir просто kažkokios būtybės bandė ją įtakoti. как бы поломать ее, как ее. Ну, паралич не Laikinai buvo навсегда, paralyžiuota, taip laikinai. Временно, да, временно. Мгм. Не, То ну, есть был понятно. Tai звонок buvo от skambutis кого-то iš... и получился От, паралич. звонок Скамбут был от из неё, Пещёс. и как раз была, Ir kaip, когда говорили по телефону, ir kaip она была kalbėjo на telefonai, Еще раз, это у Габи buvo или у užpulta. Виктории? Я не поняла. Ir ant Gabijos užpuolo. На Габию напали недавно. Jos kalbėjo su Viktorija ir ant Gabijos užpuolė. Kažkas suparalyžavo ją. Это когда Габия Ir решила tada, провести todėl Gabija сеанс? nusprendė pravesti seansą. Ne, Ne, tai buvo gerokai anksčiau. Bet iš principo ta situacija ją po šiai dieną nu, aktuali. Ir nori... А эта подруга насколько O kaip ta долго вы общаетесь? draugė, Лет jūs, своих? ant kiek senai su ją draugaujat? Jinai mano klasiokė, nuo pirmos klasės. Tai artimiausia jos draugė. Ну, она Bet же не jinai вами ir манипулировала, Габи. jumis manipuliavo, provokavo. Сталкивала лбами, ссорилась с Su подружкой. draugėmis po kol supykdavo. Jinai man pokalbio metu pradėjo aiškinti, kiek jinai turi bėdų, kad ant rankų žymės po to, kaip jinai bandė savo pakenkti. Tam, kad emocijas. То есть, скорее мы проведем сеанс. Нет, ну, конечно, для Виктории. Greičiau tas но seansas bus в какой-то степени для Габи, seansas потому didesnė, что kažkokia dalim bus понятно, что для Gabijai. религиозных Suprantama, kad mes darysim seansą dėl Viktorijos, bet tai tuo pačiu ir Такая дружба, манипуляция. bus pradėta su Gabija. Ir mama per ją. Mama bandom manipuliuoti. Tėtis manipuliuoja per ją. O per ją tam, kad Gabija. А как зовут папу? Mama. Mama manipuliuoja. Tokia jo tėtės vardas Remigijus, o mama Gražina. Мгм. Apie tai ir kalbėjom, kai važiavom.
Что, алкоголь отчасти. проблема наладила? Но проблема этого не, конечно, и алкоголь, и алкоголь. Я Про- только хотела сказать, Проблема алкоголь з есть. алкоголем. А Я що почему толкується? спрашиваю? У мене У меня други, подруга третій только пункт с 5 класу. класса, То же самое. 16 Irgi ta pačia, сентября тоже родилась, и там другая ta pati gimimo data, Там, ten там жесткий labai stiprus алкоголизм, alkoholizmas. да. На пунктос классе друг. И думаю, Ir скажет про galvoju, алкоголь pasakys apie или нет. alkoholį ar ne. Ну там Ten, все, и ten, yra, наркотики. ten įvairių rūšių Наркотики, ясно. priemonės. Мгм. Gali būti narkotikai, bet ne narkotikai. Tai nėra. O ką А dar что pas еще Gabiją у gyvenime Габи в vyksta? жизни сейчас происходит, что Ką jinai хотелось norėtų бы dar pataisyti добавить? pas save gyvenime? Kas su Gabija? Santykius su, nežinau, meilės santykius. Santykius Хочет s, с мужчинами. su, kad ateitų tas žmogus, Человек, который kuris, который уже kuris проснулся. būtų А, кстати, artimas. O А, pas кстати, у Viktoriją, Виктории kas su что с santykiais? отношениями? Jinai turi tokį draugą amerikietį. Ну, это друг американец, и там, ну, как А Taip есть yra отношения, santykiai. да? O Gabi, pasakykit, а Gabija, скажите savo свою дату рождения. gimimo datą dėl įsipikto. 91 91 kovo Kovo 1. март 1. А, единица. Мгм, 1 марта. Ам, Marina, ar turite Михаил, kokių есть klausimų? вопросы? Nu, tada Ну, pradėkime. давайте. Инна, я Aš еще iš savo dar с pusės. стороны. Aš Только trumpai. коротко. Я раньше вы с Мариной Mano новый naują butą prašėte прекрасно kaip rojai, говорю, но bet toks įspūdis, kad aš только dabar, впечатление, kad aš kartu su manim kažkas gyvena. Ar ateina приходят какие-то kažkokia tai, в смысле отношения, а kažkokius, зачем устраивать kažkokius tai это самое, или это santykius просто залетный bando su какой-нибудь, manim сущность, или она там как бы тоже gaivinti, ar šiaip kažkokie užeinantis, ar galima pažiūrėti tą vietą, Хорошо, тогда kur aš gyvenu, включайте. pažiūrėti, kas ten darosi. Gerai, tada išjungit mikrofoną. Я предлагаю сейчас зайти в поле. Aš siūlau įveikti į lauką, bendrą įveikti Viktorijos ir Gabijos, kaip tas bendras laukas atrodo. Aš matau, kad Я вижу, что если так представить, jeigu как taip такая pažiūrėti, kaip į полусфера, вот с pusiausferą, одной стороны Габи, iš vienos pusės stovi Gabija, iš kitos pusės Viktorija. Ir и kad что nuo от Габи Gabijos к link Viktorijos Виктории tokie такие белые потоки balti srautai eina visko. всего, причем и Ir ne какие-то tik не только moraliniai, моральные, но и bet ir kažkokie netgi м, materialūs материальные даже gerybės. блага, так скажем. O nuo А от Viktorijos link Виктории Gabijos Габи tokie такие, как kaip железные metalinė, клешни какие-то. Она вот так протягивает и притягивает. metaliniai tokie Притягивает и притягивает. Ну, тут даже в metaliniai. отношениях тут Pritraukia сплошная savo, такая провокация. jinai užkabina ir pritraukia, užkabina ir pritraukia. Pagal Причем skaičius tai Виктории совершенно всё равно, ištisai в душе. manipuliacija ir Viktorija dar visiškai Кто nesvarbu, сейчас kas выходит на įvyks общение? Gabijos, Габия или su Виктория Gabija, к нам? kas dabar išeina į santykius su Gabija. Gabija ar Viktorija. Gabija. Ты это Tu всё visą tai kenti, терпишь или ты ar tu этим всем su visu tuo играешь? žaidi, ar Для чего эта девушка o kodėl tau в твоей ta mergina жизни? dar po šiai visada iki dabar randasi tavo laukia? Gabija sako, Габия kad, говорит, что, во-первых, она kad много jinai очень daug знает, labai, о Габии. labai daug žino apie Gabiją И что она ir kad jinai этим tuo naudojasi. пользуется. Jinai Она kaip, как kaip липучка prilipo, kaip прилипла и ir даже visą все netgi šeimą traukia. Tėvus, родителей даже своих тянет. ta Viktorija. Это Виктория. Bet visa Но ведь tai, всё, ką, что она знает, это viską, ką jinai žino, tai yra netiesa.
Ir netgi Даже tu, если ты jeigu себя dabar сейчас save увидишь pamatysi tikrą, настоящую, tu nebūsi ты ta, будешь той, которую apie kurią знает žino Viktorija. Виктория. И вот что, как сейчас Kaip dabar проявляется Габи? pasireiškia Gabi? Gabi Габи daugiau больше pergyvenimo переживания dėl за... Просто Viktorijos. Виктория была в тот момент, когда Габи Viktorija было buvo tuo плохо. metu, kai Gabi buvo labai И blogai. это переживание за прошлое их отношения в Tai pergyvenimas dėl детстве praeitų jų santykių. какими-то, ну, более такими наивными, Dėl что ли. tokių Как обязанность. gerų, naivių Теперь santykių. O посмотри dabar pažiūrėk į tą situaciją, kaip tu ситуацию, когда ты tuose делаешь события, įvykiuose, но bet be без Viktorijos. Виктории. Kas keičiasi? Что меняется? Легче Lengviau ar выйти sunkiau тебе išeiti выйти из iš этого? to? Lengviau Легче išeiti, выйти, bet но su ни с nieko кем не поделиться. nepasidalinti. Ну, Bet tu ты būsi, будешь tuo этим gyvensi, жить, dalintis, делиться, daugiau потом viską, это visą tai запоминать или prisiminti, проще ar выскочить из этого daug всего. paprasčiau išeiti iš viso, iš šito. То есть Tai yra, присутствие tai Виктории yra давало тебе еще Viktorijos, больше времени buvimas быть. kartu, Viktorijos, tau davė laiko dar ilgiau Что būti же tose лучше? santykiuose. Tai kas geriau? А, Jinai Я supranta, kad понимаю, Viktorija, что kad Виктория Viktorija savo ну, присутствием в buvimo ее jos жизни gyvenimo visada временно primena напоминает jai о apie jos прошлом. praeitį. Ir buvo И были momentai, моменты kai не nelabai очень geri. хорошие, ну, тогда и хорошие, Buvo geri и ir nelabai geri даже очень momentai. страшные. Buvo netgi labai baisus momentai pas Gabiją buvo. Но Bet эти tie momentai yra, моменты есть, и это проживалось bet tie не momentai только yra ir тобой. tai buvo pragyvenama ne tik tavim. Ir Посмотри, кто pažiūrėk, еще участвовал в этом, kas dar кто через gyvendavo тебя провоцировал тебя tavo на laukia, это. kas provokuodavo tave tam. Jinai dabar mato, Вы kaip, сейчас видите, kaip nuo как на Viktorijos, Виктории už nugaros, спиной už nugaros внутри Viktorijos tokia, такая tokia большая didelė темная juoda būtybė, сущность, которая kuri держит laiko всю их visą семью Викторию Viktorijos šeimą. Ir и periodiškai, периодически вытягивает еще ir periodiškai iškelia, iškiša savo А rankas вот Виктория видит į эту draugus сущность? Viktorijos. O Viktorija mato tą būtybę? Виктория знает, Viktorija что žino, эта kad ta būtybė сущность yra. есть, что эта сущность управляет Jinai ее žino, kad ta родителями, būtybė, и что kad она su живет ja gyvena, kad фактически. valdo ir jos, А ты jos tėvus, o kad что tu pati ощущаешь от этой jauti, сущности, Viktorija Виктория? pati dėl tos būtybės, ar tau Кажется, atrodo, что kad все viskas gerai, хорошо, или она ar jinai tave тебя verčia заставляет susistraukti, сжиматься, žemintis. сужаться? Она заставляет Jinai ныть, она заставляет делать verčia гадости, а daryti потом жалеть об niekštystės, этом. gerti ir po to gailėtis Ну, dėl ты to. ведь Bet тоже можешь tu irgi gali priimti принять savo свое решение sprendimą, этой ar сущности būti в tai твоей жизни būtybė или tavo нет. gyvenime, ar nebūti. Viktorija skaito, Виктория считает, что с этой сущностью skaito, kad ta būtybė yra labai stipra ir она kad управляет jinai людьми. manipuliuoja žmonėmis. Tai yra, То есть ты tai yra настолько tu ant tiek слаба, silpna, что kad тебе нужно tavimis, людей, чтобы пользоваться их tu ant tiek silpna, kad tau reikia valdyti žmonės, reikia naudotis jų energiją. Kodėl? Почему? Taip, Да, чтобы taip, kad пользоваться naudotis их jų энергией, energiją, чтобы kad пользоваться naudotis их jų pasiekimais, достижением, dėmesio laiku. вниманием, временем. А кто И O kas пользуется naudojasi твоей tavo энергией, energiją, кто tavo послушает? energiją, Viktorija? Ta эта būtybė. сущность. O tai kokia prasmė? Тогда зачем Prasmė кормить naudinti чужую būtybę, kad нуждаться в чужой gauti энергии? svetimą energiją. Imk ir Пользуйся naudok своей. savo energiją. Viktorija sako, kad ta Говорит, что būtybė эта сущность не отпускает nepaleidžia jos. ее. O dabar pažiūrėk, Посмотреть, ko чем tu ты laikai tą держишь эту būtybę. сущность.
Это Tai, родовая связь. tai pagal, По роду идет у них. Она tai с ним. giminės если бы ты būtybė, не знала, bet что jeigu tu это nežinotum, родовая, если бы ты nežinotum, kad вообще čia не visos giminės būtybė, tai jeigu tu знала, что у nežinotum, kad тебя yra ta есть giminė, род, bet, но ты bet знала, tu что ты žinotum, kad tu esi energija, kad что tu ты laisva свободна в перемещении, в свободе выбора, что вот judėjime, ты kad tu сказала эту laisva pasirinkime, ką tu pasakytai tai būtybei. Движись Atsijunk nuo manęs. Taip ir pasakyk. именно с И позиции, būtent где pasakyk, энергия. Отвяжи ее от себя, она tu это умеет. atkabink ją nuo savęs, nes jinai nemoka taip daryti, jinai bėgia, Всё viskas происходит vyksta в pagal твоей- tavo valią, твоем. tavo pasaulį. Rodo Показывает kanatą канат tokį толстый, такой storą большой. tokį. Viktorija mato tą, Виктория видит этот tą, канат и прям tą virvę ir перерубает его. perkerta ją. O būtybė Сущность pradeda начинает rėkti, сопротивляться, кричать, pradeda лапать. mojuoti kojomis rankomis. Apreiškia Проявляет tėvus, родителей. Пытается bando за už родителей tėvų спрятаться. pasikovoti tą būtybę. А как родители O сейчас kaip видят Викторию? tėvai dabar mato Viktoriją, Что ką они mato? замечают? Они только Jie чувствуют, tik что jaučia, kad Viktorija Виктория jos их neklauso, не слушает, kad, что она kad выбилась, jinai отбилась от рук. jų neklauso visiškai. Мгм. Pas juos Их вообще visai жизнь gyvenimas pagal по programą. программе. Suprantama. Понятно. Биороботы. Биороботы. Что Виктория, Kaip как сейчас она Viktorija проявляет dabar, свою реальность, свое Viktorija отношение? apreiškia savo būseną pagal save. Jei Почему-то kažkodėl tai очень labai стыдно, gėda, labai очень skauda больно и ir обидно за тех dėl, людей, с которыми она dėl tų общалась, draugų, друзей, dėl tų знакомых. pažįstamų, su kuriais bendravo. Tai То yra, есть это tai, можно увидеть как то, что ты их также tai держишь на taip каких-то galima pamatyti, kad tu канатах. laikai juos Хочешь их už kažkokio tai держать, kanato. ты точно так же эти Dabar tos канаты kanatus можешь gali nukirsti. Ну, с Габи у нее Su не Gabija, канат, у нее прям такая какая-то su Gabija pas ją золотая ne kažkokia tai цепочка. virvė, o kažkokia auksinė grandinė Не может gali так nukirsti. рубить. Bet Viktorija Но Виктории очень labai baisu страшно būti, быть, как сказать, выходить labai свободное baisu плавание, išeiti ir būti независимо. Но ведь ты nepriklausoma. Bet tu также dabar сейчас pririšta su ta virvė. Ar tai nebaisiau? Jeigu Если jinai ты держишь кого-то на laikai, привязи, kad, это не значит, что kad они tu laikai будут kažką, ты kažką привязан. pririšusi, tai nereiškia, kad jie pririšti, tai tu pririšta prie kažko. Она сейчас Jinai dabar tai supranta. понимает. И вот так стоит в центре Ir taip stovi centre aplinkui žmonės и она ir jinai nuo начинает kiekvieno от каждого tos вот эти kanatos канаты atriša. развязывать. A su Gabi А с Габи вот ta эту grandinėlė. цепочку прямо ее Tiesiog jie раскручивает по звеньям. išvinioja pagal. Jinai Не nenori būti хочет быть daugiau больше tokia такой žiauri. жестокой. Вот O если jeigu suformuoti tai сформулировать это kitaip, по-другому, это tai не ne ты tu, быть жестокой, а по сути kas per кто-то tave через тебя tą проявляет žiaurumą жестокость. apreikšdavo per tave.
когда ты Kai возвращаешься tu в pradedi, энергию, kai grįžti į savo energiją, pradedi ją gyventi, то, tai чем kuo проявляется pasireiškia что-то šitas будет. žiaurumas? Tai, Это вовсе не жестокость, tai ne žiaurumas, желание, o tai тебя noris, kad любили, tave чтобы с mylėtų, тобой su tavim bendrautų, общались, чтобы kad когда kažkaip tai apie тебе tave galvotų, думали, skirti tau уделяли dėmesio. внимание. Viktorija Виктория iš на самом tikrųjų деле buvo была labai очень такой vieniša одинокой viduje внутри и ir bejėgė. беспомощной. И вот Ir что ką она dabar jinai, сейчас, как dabar, она меняет отношение kaip jinai к keičia себе в первую очередь. požiūrį su savim, į save, pirmoje eilėje. Ir dabar supranta, Сейчас kad, понимает, кто supranta, kas jinai ir себя. priima save И ir per через savo energiją раскрывает atsiveria, свою atveria savo самодостаточность, savipakankamumą, nepriklausomybę, независимость. meilę savo. Любовь к себе. Потому что ей всегда Tai dėl to, kad указывали, jai что visada делать, aiškindavau, ką ir kaip jinai turi daryti, Сейчас o dabar jinai может pati gali сама nuspręsti. решать. Kas, Что еще kas она dar сейчас как бы вытаскивает jinai dabar от тебя, из ištrauškia себя, iš savęs на ментальном, metaforiniam lygyje. может, как-то физика Galbūt даже. netgi fizika kažkaip reaguoja. Ji ištraukia iš savęs kažkokius metalinius šarvus ant krūtinės, kurie buvo. Išima jos. Убирает. Išima dar kažkokį nereikalingą, Хлам из каких-то мозгов. kažkokią nereikalingą visokią šlamštą, visokius įrankius. Ta būtybė, kuri buvo to Viktorijoje, jinai pastoviai visada provokuodavo ją, kad jinai provokuotų žmonės, kad Jos su tais visais metalais, kurie pas ją buvo, su tais metalais visur bandydavo kliudyti žmonės, taip vadinant, kad lieka toks laukas variantas gyvenimo, kaip būti, kaip save su žmonėmis vesti. Ar žinot save, Viktorija, apie tai? Nu, dėl jos tai yra naujiena. Ir dabar apreiškim Gabiją, kas pasikeitė su jos erdvėje, Gabijos erdvėje, kai Viktorija išmetė visus tos metalus. Gabija dabar jaučia tokią vidinę, tokią bendraujant su Viktorija ramybę vidinę. Nėra to laukimo, kad dabar Viktorija kažką paprašys, kažką paspaus, kažką patars, ką jos neklausia. To šito jau nebėra. Ну вот они могут Ar сейчас galite jie ištrinti visas tos dažnius, kurie lieka laukia ir kažkas šnabžda, kad tu žinai, ar kažkas vyksta. Gali ištrinti viską. Jie kaip žali dideli burbulai susprogsta. Ir kas dabar, Viktorija? Gal pas juos kažkokia pasikeitimas informacija vyksta. Ir dabar galbūt nežino, kaip gyventi. Taip, Gabija duodė informaciją dabar. Būti savim, nieko neklausyti.
klausyti tik слушай savęs, только себя. bet Viktorija Виктория bando пытается kažkaip tai это как-то permastyti viduje переосмыслить savęs. внутри себя. Мгм. Ir norisi Хочется bendrauti общаться paprasčiausiai, просто, ramiai, be jokių спокойно, без всяких pretenzijų, претензий, prašymų. просьб. Paprasčiausiai. Просто, Paprasčiausiai taip. просто так. Мгм. Так. Даже где-то у Netgi kažkur tai Виктории pas Viktoriją раскрывается atsiskleidžia понимание supratimas этих kažkokių вопросов. klausimų. Мгм. O dabar Вот сейчас jinai увидела pamatė на savo свою energiją, энергию, kuri которая, principe, в принципе, kuris nereikalinga, нуждается или все-таки еще kuri dar, необходимо чье-то kuriai dar присутствие, reikalingi покормление, kažkokie подсказочки. buvimas, Мы kažkokie можем перейти. ramentai. Mes galime prie to prieiti. Galim. Можем. Apreiškia. Проявляет. Мне такой Pas ją toks странный keistas выбор. egregoras. А, Jinai Она Jinai создала себе свою padarė savo собственную религию и в нее верит. nuosavą religiją ir į ją Какой-то tiki. Kažkokia искусственный dirbtinas dievas. Бог, ее собственный. Jos nuosavas Viktorijos. Bet dabar Сейчас я norisi jį чувствую, nuimti. Он Jis kaip как vidinis внутренний balsas, голос, что ли, kaip как sąžinė, совесть, kuri которая tylėjo. молчала. Ну, теперь прояви Ir себя, dabar свою apreikš save, savo energiją, ядро свое, savo šviesos свою точку. centrą, Centravimą. centravimą savo sukimosi centrą. Ir pažiūrėk И per посмотри šitą через tašką, эту точку, per šitą poziciją, į šitą, позицию на этого. taip vadinamą dievą. Taip žiūri dabar. Смотрит сейчас. Да просто Tai tiesiog искусственно dirbtinai созданный такой образ, sudarytas который даже не имеет своего vaizdas, собственного kuris net neturi kuris net neturi nei savo energijos, nei savo nuomonės. Но в нем есть Bet jame yra энергия, tavo energija, tavo resursas, потому что kurį tu gali nukreipti į kažką tai naujo. Мгм. Taip. Да. Ir jinai И dabar она сейчас направляет этот nukreipia ресурс šitą resursą į save, к себе, o а jį его paprasčiausiai kaip как su ластиком trintuku ištrina. стирает. Также отключается Taip pat от atsijungia nuo матрицы, matricos, nuo visokių всяких socialinių социальных struktūrų. структур. И вот И еще вот раз. Taip. Да-да. вот эта большая Tai родовая ir ветвь, tokia Что didelė хотел рассказать теперь туда. giminės virvė. Мгм. папы, мама там Ten завязаны, все, дедушка и senelė, бабушка, tėvas, mama, visi все surišti. завязаны. Прям Tiesiog вот su ta с būtybė. этой сущностью Ta подавлять būtybė и манипулировать. manipuliuoti. Ir ta И эта būtybė toks сущность, įspūdis, такое kad впечатление, что jinai была buvo постоянно. visada su ja. Не Ne одно vieną и то же jau поколение. gimimą. Как Kaip маленькие maži дети. tokie karaliukai. Bet dabar Сейчас galima можно duoti дать bendrą единственную informaciją информацию visiems всем šviesos световым adresams. Per ką? через кого вот это Per паутина kuo была šita выстроилась и voratinklis išsirikiavo ir gyvena ant jų energijų. то есть там и подключилась, да, вот подобным даже Nu, ir Габи. prie visų Всем таким ir netgi prie garbės. Ir за их счет.
Ir dar самоутверждается. Сейчас duodama даем ему maksimalią максимально, и там уже кто informaciją, дальше, kas кто išgirs, kas pasiruošęs готов, тот išsilaisvinti, находится, тот kad išeitų находится. iš tos voratinkio. Taip, Да. visur Везде kaip, как kaip такой fejerverkas, фейерверк световой kaip šviesos дает fejerverkas duoda, информацию сейчас. duoda informaciją Viktorija. Виктория. Есть те, кто Yra tie, могут kurie gali išsilaisvinti. освободиться. Dauguma Большинство не negali. может, они просто Jie по gyvena программе pagal все programą. живут. O šeima, Gabi, Семья Габи. o jie, Они. o ką jie. Что они? Это Tai сложно sunku назвать pavadinti семьей šeimą Gabijos. Габи. Bet Ну, jos, так скажем, taip sakant, родственники. giminaičiai. Мгм. Ir, ir tiesingi. Получается. А Bet я aš вот dar еще matau irgi вижу potencialią, потенциале семья potencialią Габи. šeimą Gabijos. Вот если бы Bet все jeigu viską оставить palikti как kaip есть, yra, то и потенциально ее будущая tai семья jeigu viską atlikti kaip, сошла бы kaip донором yra, для jinai būtų pasidariusi donorų tos struktūros. вот озвученная Габи Ir ta ситуация Gabijos с situacija su мужчиной, vyriškiu, уже kuris готов ateiti, прийти, может быть, pasiruošęs с этим galbūt и su tuo проблема yra отключись problema. от этой Atsijungti nuo tos struktūros, культуры dabar Gabija Габи. Мгм. atsijungia Включается. Она как jinai kaip savo свою собирает. srautą paima, Вот būtent per, именно касаемо создания kas собственной liečia мужа, savo детей. šeimos atsiradimą, vyro, vaikų. Taip. Мгм. Все Ir готово, поле laukas раскрыто. atvertas, viskas paruošta. Осталось только встретить этого Ir žmogus jau человека, yra, уже tik есть. belieka jį Да, я sutikti. тоже вот так и сказала. Jau ir žmogus pasiruošęs. М. Даже Dar можно galima, сказать, что они могут как рассоединить. galima sakyti, galime Каждый живет atsiskirti, kiekvienas gyvena сама чуть-чуть savo другую gyvenimą. историю. Gal- Понимаешь? Да, с Викторией Taip, su Viktorija рассоединяются в этом atsijungia плане, у каждого своя tam plane, личная su жизнь. kiekvienu, pas kiekvieną yra savo asmeninis gyvenimas. Pas Gabiją, Своя. Воздух пошел pas энергия. Gabiją sava. Кто кому должен? Сейчас. Klausimas, Кто kas кому kam должен? skolingas? Jie Они рассоединяются, išsijungia и поток просто у ir, Габи свой скрывается. Нет ir, долга. Нет вины, нет ir зла. srovė pas kiekvieną savo ateina. Vadinasi, nėra baimės, nėra nieko, yra tik laisvė bendravimo. Dabar Viktorija gali pažiūrėti, ar galima pas ją yra replikantai, galima ar paralelės kažkokias prašviesim. Pas Viktorija yra replikantai, tai vyras. Labai toks aktyvus Такой активный veikėjas. деятель. Finansiškai labai gerai aprūpintas. обеспеченный. Toks Такой labai galingas, мощный, stiprus. сильный. Вот. O Пока ты kol tu думала, что galvoji, нуждаешься в ком-то, kad tu твоя reikalinga энергия tau используется kažkas, tai, o tavo energija каким-то успешным naudojasi Великолепно. labai sėkmingas vyras. Nuostabu. Taip. Dabar jinai Сейчас она paima savo собирает potencialą iš jo. потенциал у него. Мгм.
ir Посылает. Прям такой, atskleidžia. знаешь, сейчас пришел, вот, хочется каждому Ir сказать, кто norisi говорит, kiekvienam у меня pasakyti, нет oi, pas mane сил, nėra у jėgų, меня pas mane нет nėra nuotaikos. настроения. Taip, Да? pažiūrėk, А теперь o tai посмотри, pažiūrėk, у кого они. kas Кто naudojasi сейчас tavo jėga, пользуется tavo, tavo твоей nuotaika. силой, твоим настроением. И Да. сразу Iš karto все pasidarys станет viskas aišku. ясно. Забирает Paima свой iš jo savo potencialą Viktorija, savo jėgą, свою силу, свою savo, вот эту решительность, savo решимость, ryštingumą, savo vidinę, внутренний какой-то vidinę стержень, balansą. возможность даже дать Galimybę netgi какой-то duoti отпор kažkokią, родственникам, duoti маме. žinią Всё tėčiai забирает. Также ir проявляет giminaičiai. Tada параллели, pradeda, что apreiškia savo paralelės praeitų gyvenimų, оттуда iš ten energetiškai энергетически ištraukia savo šviesos energijas. Ir įeina į šitą gimimą. Duoda informaciją tėvams. Но тут Bet čia реально buvo был realus соблазн. Она не noras. просто так, я не Ne taip paprastai, kad aš mane paprastai įtraukia mane. она Paprasčiausiai jie tau pažadėjo Viktorijai, обещали, что ką galų gale, ką tu turėjai pasiekti manipuliuojama kitais žmonėmis. Gerovę, valdžią. И в итоге имеешь Ar turi dabar valdžią ir turi valdžią ir gerą gyvenimą. Ar čia kada gyvenimo pabaiga ateis? Ne, nieko neturi. O ką turi? А что имеешь? В итоге она постепенно Kiekvienais metais jinai darosi viena. Darosi vieniša. Niekas nenori su ja bendrauti ir draugauti. O dabar į tą momentą, kaip jai siūlomas tas sandoris, jinai supranta ir mato realizaciją to sandorio. Ir dar kartą priimk sprendimą adekvačiai. Taip. Pilnai anuliuoja šitą veiksmą. Ir jinai susitinka su Viktorija, kai taip viskas atrodo. Kaip dvi tokios mergaitės. Laisvas, nieks nieko nemanipuliuoja. Ir Viktorija atsineša į Gabę kaip lygiai, kaip lygiai, o ne kaip karalius su tarnais. O kaip dabar ta situacija su mergaitė, su gatvėje veiksmais vykdavo, kaip ten save perorganizuoti. Отслоить от себя какие-то стройки, Nuo savęs atskirti именно сущности. nuo savęs Давай попробуем, давай. visokius įvykius, pamėginkim. Taip išima. Ir pilnai perikė Viktorija savo gyvenimą. Pertvarko. Netgi tuos
santykius su jaunu, su savo draugu, ну, так скажем, мягко kurie, несчастливые. taip sakant, minkštai netgi pasakius, nelaimingi. Ну, и Ir bandė пыталась. jo manipuliuoti. Вот эти O tos vakcinos, вакцины, 3, 3. Какие-то dar еще kažkokie вмешательства įsikišimai слишком на cheminėme energetinėme lygyje, kaip tai atrodo. Да, были Tai еще buvo dar вмешательства, įsikišimai, kaip как скажем, по женской части. per moterišką dalį. Ir vakcinos, И вакцины, и ir kažkokie какие-то keisti странные tabletės, таблетки. bet Ну, tipo типа narkotinės наркотические medžiagos вещества buvo. были. Dabar Сейчас visą это tai всё Viktorija parodo показывает savo в kūne. теле в своем. Kaip Как tokios такие kažkokios. клочки. Kaip tokios. И вся кровь у нее какая-то Visokios странная. nedidelis atplėšas ir kraujas kažkoks keistas. Pas ją virusas Вирус yra, есть. kuris Который на į печень kepenis, влияет, это гепатит. kepenims kenkia, tai hepatitas. Есть. Dabar visą kraują jinai išvalo, pertvarko. Очищает, перестраивает. Ir visus Все вирусы убирает. virusus išvalo. У нее еще Ir po šitos, jei po šitos vakcinavimo tokie А мало того, maža tai, kad visiškai išjungtas imunitetas, tai dar eina еще kaip, идет как когда kaip vidiniai внутренний organai ir орган начинает производить pradeda странные клетки. daryti, kaip preparatą. vėžio ląsteles pradeda gaminti vidiniai organai. Ir pas ją Žaludke, tai. pilve И в И кишечнике. šalinimus angoj. Ir tokie tipo, Они образуют jie как полипы. daro kaip tokios, kaip cistas, kaip Tokie polipos клетки iš pradžių, сначала. kaip bet dabar jinai Сейчас она выстраивает фильтрацию. padaro filtraciją ir viską išvalo. Вообще Ir желудочную pilvo traktą visą išvalo. Ir išoriškai visą tą мишура, ta, красивый tas įvaizdis прямо организм начинает gražios laimingos разваливаться. merginos, tiesiog visas organizmas pradeda byrėti. Суставы тоже повредились, Viskas, восстанавливает. sausgyslis, bronchai, Бронхолегочная. visi plaučiai skylėti, sutvarko. Такое впечатление, как будто Toks įspūdis, kad kūnai 100 metų. щитовидная железа. Ant, Прямо на ней такие ant plaučių visokie, убирает сейчас. visokie užaugimai, moteriškoje srity, kažkokios dėmes, viską išima ir aplamai kepenis išvalo, šlapinimo pūslę išvalo. Ну, еще добила Jinai, aišku, damuši visą tai su to vakcina. Да.
aš visada jas matau kaip stiklo vatą, kaip limfoje, kad rastųsi ir po kraują būtų Конечно, у нее, да. pridėta. Ir kepenys sutvarko. Прямо вот отекшая, разрослась Kažkokiam, kažko išaugusi, peraugusi, kažkokiais. А у нее лишний вес, я хочу спросить. Ar pas ją yra viršsvoris. А, ну да. Dar turbūt dėl to. Ir visa oda Кожа tokia. такая дряблая какая-то, восстанавливает ее. Judanti visa nervų sistema. Система, она Jinai labai очень, так скажем, emocionaliai нестабильная. Все время она nebalansė, jinai pastoja randasi tokiam strese. Ir norisi visą tai išlyginti, visą tą nervų sistemą ir išrikiuoti. Как будто ждет, что ее Toks įspūdis, kad jinai pastoja laukia, kad kažkas ją iš šono nori užgauti. Ir nesuprantu, ar reikia atgal trinktelt ar nuolankiai susitaikyti. головной мозг. Jinai apreiškia galvos smegenis ir abudu pusrutulius sinchronizuoja. Ir visus savo srautus pertvarko. Ir hormono lygį pertvarko pilnai. Toks įspūdis, kad netgi nepriprato prie šitos būsenos. Žmogus pripranta prie tam tikro diskomforto. Taip. Tai reikia dopaminą pagerti. Ir preparatai, kurie nervų sistemą sureguliuoja. Bet iš pradžių reikia tiesiog nustoti gerti. Ir kas link kepenų klausimą reikia sutvarkyti. Kaip hepatozas. Apart hepatito. O kaip dabar erdvė realizacijos savęs? Kaip jinai save mato, Viktorija? Jinai aplamai, kaip sakant, visur bando, tai ten, bet niekur niekas nesigauna. Bet dabar įkuria savo verslą, būtent kaip individualus veikėjas, darbuotojas į savo srautus. Ir finansinį savo nepriklausomus nuo nieko, nuo draugų, nepriklausomus nei nuo giminaičių. Savo srautus. Ir laukas santykis su Gabija, be visokių kabinėjimuose, kažkokių tai patarimų, spaudimo, tiesiog ant lygių. Tokie šilti, draugiški santykiai.
O Он kaip сейчас как dabar у pas Габи Gabiją обустраивается, тоже laukas практически. energetinis įsirikiuoja. И Ir Габи Gabija совершенно visiškai перестраивает вот pertvarko именно bendravimą su общение с Viktorija. Викторией. Laisvai, Свободно, легко, без be jokių каких-то spaudimų, be давлений, jokio, be без pavaldumo. подчинения. И, Ir естественно, без aišku, каких-то be там jokių ten, вложений, подарков. be jokių Это investicijų, просто be dovanų. Kaip dvi как две draugės подруги geros. хорошие. Никакой Jokio финансовой finansinio подоплеки. pagrindo. То Габия добрая, O Gabė tai готова jinai все gera, отдать jinai последнее. pasiruošusi viską paskutinį atiduoti. Nu ką, Ну что, prašviečėm да, erdvę. что сейчас вообще Ką dabar aplamai говорит sako Viktorija Виктория Gabijai? Габи? Виктория считает, Viktorija что Габи sako, kad Gabija vienintelis такой близкий человек, artimas žmogus, kuris который ją ее supranta понимает где-то, ir jai norisi и хочется вывести išvesti отношения на santykius į новый naują уровень lygį su Gabija. с Габией. Ir Прям kažkas что-то в tame этом yra, есть. kažkoks tai, Какой-то, знаешь, середина, как kaip, что-то такое зернышко. Не могу объяснить. kaip, Как, знаешь, kaip, кулачки там. kaip kažkas kažką kulokose rankom laikosi, Как что-то нужно laiko kaip kažkokia grūda, kažką Viktorija nori atiduoti, tai atiduok jai. Da- Širdies dalį, А если o jeigu energetiškai, не надо нам nereikia подсовывать. mums kišti formą, o jeigu energetiškai, ką tu norėtum. Это Tai visa все, tai, что она ką jinai buvo paėmusi, забирала, viską всё gražina. возвращает. Даже какую-то Netgi, уверенность в себе netgi Габии kažkokį самой. pasitikėjimą Gabija savimi. Kažkokią Какую-то твердость stiprumą внутреннюю. vidinį. То есть это Tai, некая tai yra энергия, kaip энергия. kažkokie kristalai, energija. Kaip taip apsireiškia? Taip Да, как kaip šviesuliukai. световые жуки. Ir kaip jie Как они grįžta, возвращаются, проявляются в поле. apsireiškia, Куда они? jos laukia, aplamai, kur jie eina. Они Jie уходят, pas juos bendram laukia, именно в būtent поле общения с bendravimo laukia Гаусом. įdėti. Ir kaip keičiasi Gabijos laukas, Оно pasidaro labai, огромное jisai становится. pasidaro labai didžiulis, tiesiog Вот, milžiniškas. прям такой Ir путь toks, насыщенный. tiesiog toks kelias įsišviečia. Раскрывается Ir ее самореализация. atsidaro jos savirealizacija tokia Огромная. didžiulė. Вот O тебе и tau ir вот. draugystė. Ir Ну puiku. вот, отлично. Ir dabar Сейчас apreiškim проверим Virginijų, Виргиниуса, jo naują butą. квартиру. В этом она будет. Проявился, Apsireiškia, rodo. показывает. Aš matau, kaip Я jisai вижу, как он водит хоровод aplink вокруг butą квартиры eina, šoka su с kažkokia, какой-то su такая tokia белая balta белая mergaitė. девушка. Jinai Она
kaip jinai Как iš debesų padaryta. Вот такая. Jeigu taip jie galim būtų apibūdinti. O taip, kodėl? Для чего? Jisai sako, kad jinai Говорит, atėjo, что она пришла, jisai ją įleido пустил. ir dabar jinai su juo gyvena. Живет. O jeigu nuimti tą informacinį įvaizdį, kad jinai mergina, kad jinai balta, kas prieš jį tada apsireiškia pagal vibracijas? М, Energetiškai tai энергетически это panašu похоже на į какую-то kažkokį жабу. rūpužę panašiai. Ir kaip dabar, Готов, что ką сделать jis дальше, turėjo правда? pasiruošti, ar turėjau su ją šokti, ar išsiųsti ten, iš ko jinai atėjo. Причем она Ir такая jinai, всё svarbiausia, kad время jinai pastoviai keičia savo vaizdą. Kažko tai pavydas, kažkieno tai. Tai netgi Это ne даже pavydas, не tai зависть, tiesiog, это прям, tai так скажем, netgi претензия pretenzija į jo gyvenimą. Labai Очень nori хочет один человек забрать себе žmogus его, paimti iš jo jo būseną, его состояние, jo внутреннее, emocinę būseną, эмоциональное, его jo šviesą, jo сферу, energiją. его энергию. Jis labai Очень taip pat хочет nori, также, но этого не есть. nori turėti. Nu, tada jam tą rūpužę, jam gražinam tą rūpužę tam, kas jam priklauso. Atiduoda jam. Понимать, как. Jis, kai mato virginiais, kaip gali būti toks aktyvus, toks pasikeitimai, tokia šviesa. Ir jam labai norisi taip pat, o jam neišeina. Energizeris. Atiduoda tą rūpužę jam. Jis iš karto taip šviesų, ramu ir viduj gera. Ir dar kartą savo sinchroniškumą, polariškumą. Прям как немножко Ir toks įspūdis, kad iš savo orbitos biški išėjęs iš savo orbitos. Ir dar daugiau išreikiuoja daug aktyvumas viduje kūne, jis jaučia savo jėgą. Na ką, grįžkim į savo pasaulį, Marina. Į savo polariškumą. Išreikiuk. Ir įjungit mikrofoną. Kaip pasidaro nuostabus seansas. Ir aš Gabija labai pajuto palengvėjimą, draugystę. Sekantį penktadienį dar ateisim su Gabija. Kai buvo atvažiavusi praeitą kartą ta mergaitė, jinai buvo tiesiog pilka visa. Jinai užmušinėjo savo kūną su tam tikru gyvenimu dar vakcina. Man norėjo Marinos paklausti, ar vyras ar moteris pretenzija man reiškia. Tai ne paprasčiausia. Aš tai pavadinčiau, kad čia daugiau netgi čia yra pretenzija, kad kuris žiūri iš mane, žiūri iš viršaus ir jisai visko turi, o jūs gyvenat pas jūs viskas lengva ir laisva. Ir žmonės aplinkai. Ir tas norėtų taip, jisai taip pat norėtų,
Таких O, постоянно, они есть, их много, не надо. O tokių daug visada yra Да, aplinkui ir но nereikia как kreipti как dėmesį. направлять Bet jie различные gali стороны. nukreipti kažkokias būtybės į tavo lauką. Ментальное поле ко мне? Ну, Nu, вот taip так būna per бывает, да, через kažkokią, какую-то kažkokį, просадку, через per страх, kažkokią через emociją, per эмоции. kažkokią baimę, per kažkokią... Тут мир такой, как вы говорите, какой опасное, опасное, не Kaip, опасное, как тут называть это? kur mes randamės, kaip jūs sakote, agresyvus pasaulis. Mes gyvename Да, kaip, мы живем как kaip taigoje, в kur тайге, aplinka кишащей aplinkui pilna мошкарой, uodų ir комарами. vabzdžių. Ir nuo jų pasislėpti От них galima, спрятаться, bet ну, можно na, на kokiu какое-то laiku, время, bet но kažkokiu чуть-чуть laiku расслабишься. atsipalaiduos ir vėl. Да. Na, bet nieko, kaip nors. Мгм. Вместе с вами Bendrom делать. jėgom mes Просто чем больше, kuo daugiau чем больше mes мы valomės, чистимся целостными, чистыми становимся, tuo mes тем daugiau, больше мы daugiau это jaučiam. ощущаем. Labai очень. Mes становимся staromės чувствительнее, сенсорнее. jautresni Чуть что-то в поле sensoriškai. залетело, все. Seniau Раньше бы и не kažkaip ir заметил, а сейчас сразу nebūtum что-то не то. pastebėjęs, o dabar kažkas ne taip. Ну, Gal galite pamanau, tą, kur dabar apsistojus tėvų butą padžiuginti? Ir Gabija dar Так norėjo самое paprašyti, забыли попросить. А Габия, если можно, где butas, kur, buvo, где kur dabar apsistoti, kur pas отцовском, tėvą где gyvena. баба Ir сейчас была tėvas ten регион, gėrė, там, draugus всем atvesdavo ir приводила, gal что galima как-то prašviesti tą būtą. тяжело ей стало. Pamiršome Забыли попросить. paprašyti. Dabar ну, давайте вместе. pabandom вместе. visi bendrai. Вот сейчас и Марина, и я, и Габия. Visi, Представляете visi pabandom dabar įsivaizduokim tą būtų erdvę. Прямо увидеть. Tiesiog pažiūrėkime, kokia jinai būsena, tas būtas. И представьте, что вы Ir как įsivaizduokit, шаровая kad jūs kaip молния. žaibas Žaibas. sprokstat. Что говорит Шолой? И что там Ir сейчас kas ten per происходит? paveiksliukas Какой eis? образ? Как dabar matot? Šviesu. O Да, Marina, ką tu Марина, matai? что ты видишь? Когда туда зашли, Kaip прям ten даже užėjome, netgi oras buvo užėjęs, Сразу netgi mano горло задавило. gerklę užėmė. O dabar вот prям bliksterėme и как будто какие-то серые ошметки pilki tokie разлетелись из ока. visokie Ну, visokie Там skudurai даже какие-то и- умершие шелестели. išsilakstė, netgi mirusios būtybė alkoholikai buvo tenais. Ir ten visus, kiekvieną į savo vietą, į išvalymą, į apsivalymą. как прикинто. Белка. И даже Ir norėjo prie Gabijos, Вот она и prie Gabijos хорошо. norėjo Раньше prisikabinti. было O štai norėjau čia, kad negerai. Seniau jinai būtų nepastebėjusi. Viskas, да? Да. viskas ištirpo. Ačiū Да, didelis. и вам тоже. Iki pasimatymų. Ну, до встречи. Видите, Matote, как вы kaip jūs тоже умеете tai moka это daryti. делать. Pas jūsų У вас mokinami. учимся, ну, и потому что Вместе учимся. надо Reikia иначе mokintis, nes как kitaip бы темно. Вообще. Да, вместе мы, e, пока мы в телах, хорошо. kol mes когда мы, kūnuose, ну, kol mes сообщаемся. kūnuose, Что mes по поводу публикации, Габия, если не хотите, не будем делать. ar galim publikuoti, kol Будем. mes kartu viską mes turim daryti. Tai gerai, Всё, тогда ant на ryšio, связи, я būkit вам- laimingi. Да, Жду. все, пока-пока. Как это. Пока. Apkabinam jūsų. Слушаем. Спасибо. Iki pasimatymų. Спасибо.